Dardarri cufaatu dhiiraa miti. Dhiirri cufa ammoo dardaraan isin hin jaa. Maaliif ni beektaa? Dhiirri yoo intala takka jaalate abbaa isii dhaqee dubbisu. Dardarri ammoo firiinjii qaba. Dura wanni gabrichi yoo malqiyaamaa herragamu obboleeyyan keenya islaamaa salaata isaatiin isin hin jaa. Yoo salaatni isaa tolte wahayyuu isaa tolee jira. Yoo salaatni isaa badde ammoo wal iyaadu billaa wahayyuu isaa baddee jirtiin isin hin jaa. Salaatas iitikaaba kaseen duruun gallakkisee deemeen isin jaaba. Akka nama ramadaana keessa hidhaa keessa ture. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obboleeyyan kiyya warra jamaa masjid daawwee galatooma isiniin jechaati rabbiin soomana nuti soomanne cufa rabbi nurraa qeebalu qiyaama nuti dhaabbanne cufa rabbi nurraa qeebalu sadaqaa ramadaana keessa sadaqanne cufa rabbi nurraa qeebalu warra rabbiin waan kana cufaatu anaa jecha hojjettayni hin jee san rabbiin warra sanirraa rabbi nu haa godhu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kennu ramadaana baatii guutuu keessatti kasalaannee soomanne ibidda jahannamirraa warra bilisa bahee warra jannataati rabbi nu haa godhu muwaadaraa bareeddu tanaan warra dhaabbate rabbiin tokko tokko keessan yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu masgiida kana akka bareechitanitti warra maallaqaan gargaartanuu humnaan gargaartanuu yaadaanuu masgiida keessan cinaa warra dhaabbate tokko tokko keessan maatii teessanii waliin rabbiin jannata keessatti mana isiniif haa ijaaru masgiidi keessan qaxarii ta'e boo muwaadaraa duraati akkas jechaati obboleeyyan keenya warra filistiin jiru rabbii isaaniif haa tumsu obboleeyyan keenya du'aa godhaaf gaariitti isaaniif imaamataan irraanfadhe imaamata isii sanniin qaba ture imaamata sanniin fidachuu fadhe niin irraanfadhe wallaahi jarjaraan hin ba'e warra filistiin warra gazzaa jiru isaaniin hangafee nama miidhame cufaatu rabbii haa dirmatuuf dhiiga isaanii irra caalaa dhiigatti rabbii isaaniif haa jijjiiru gogaa isaanii irra caalaa gogatti rabbii isaaniif haa jijjiiru ka isaanii irraa dhukkubsate rabbii isaaniif haa fayyisu yoo haakima jiraatan mana isaanii deebisee rabbii isaan haa gammachiisu warra du'e ammoo rabbiin subhaana wa ta'aalaa shahiidee jee irraa haa qeebalu akkas jechaati tana namuutu ammaan tana agarre qudusiin akka harka islaamatii deebitu fada إمام الألباني ربي رحمته أقوله في رحمة واسعة صحيح ترغيب كيست مال جيني بيتني يو قدسين مسلم توتا فأكده بتفيتني مسلموني أكيدا إساني فكتو في عمل إساني فكتا ججيرو قبنيجي إيبرا كنمتي لافتون اندفتوغا أي مال تاتي بوليسو الله جل جلاله أكنو تمسو يوفيني وقال تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم جيبر واتكو قوتي الله جل جلاله والله مسيقول يو إسن الله جل جلاله تمسيطا الله إسني في تمسا أمالي رق إنسا ثباتا سن إسني كنا ملي كيسن أكا إنسو سون إسني كنا إسن قد جيبر ملي أكونمتي وان harka ummata wasaqa ilmaan jaldeesaatii fi ilmaan booyyee ka isaan irraa baatu hin seyin aqiidaa nadhiifa rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nutti fidan saniini deemuu qabnaan isinin jaalowwan kiyya islaama ammallee ummata nabi muhammad keessa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ummati qabrii gabbaruu hin jiru ni jira wallaa maan jiru aya asitti oo ammaan tana saahiba waan nama gaddisiisu ija dura qalbii imimmaan qalbii garraayaa sun sinjaa ija dura saahiboota lama bar waan fokkottuu wal iyaadu billaa sigaarallee wajji dhuganii isin jaawar xummee saahiba waliin jaanii yoo wallalan saahibuma saniitu saahiba saa ableen dirutti hin jiru ganda keessatti rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhlaaq akkanaatu nu barsiisanii obboleessa kee ka muslimaa diri nun jaanii
obboleessa kee ka muslimaa saamin hunjaani aqiidaa faasida teenya san tolchachuu ammallee amala keenya fokkota yoo tolchattan jee imaamul albaaniin xayyaba allaahu tharaa wa rahimahu allaahu akrama qudsiin harka muslimtootaa keessatti ni deebitii jeeti rabbiin harka keenya keessatti nu haa deebisu maadhaa ba'ada ramadaan ramadaanni eega bee amman tana torbaanuma takkaar ramadaana keessa waan godhuu turre obboleeyyan keeka islaama waa jahan nuuf hima waa jahan tana qalbiidhaan na dhaggeeffadha akka ramadaanatti ji'a amman tana insha allahu ta'ala kudha takkan tana yoo akka ramadaanaa san ta'uu feetan hadiyyaa jahan isinii qabe yoo ramadaanaan boodattis mata dureen isii tana lal ramadaanaan boodattis yoo milkaa'uu feetan waa jahan tana narraa qabadhaa jetti obboleeyyan keeka islaama ji'a ramadaanaa keessa nama muslimaa cufa yoo laaltan xiqqaa fi guddaa dhalaa fi dhiiraa yoo laaltan waa jaha qabaachuu turre gabaabsinee jechuun amman tanas waanuma jahan tana narraa qabadhaan isiniin ja'a wanni jahan san ka wajji laallu ji'a ramadaanaa namuutuu salaatuu ture obboleeyyan kiyya masgiidi keessanillee gaaf tokko magriiba guyyaa lama dhufee keessa salaate hedduu ture halkan 27 laayifii cufallee agarre eegagaa bariyee booda maasha Allah waan biraa turteen isiniin ja'a salaata qabaachuu turre ji'a ramadaanaa keessa namuutuu qur'aana qabaachuu ture qur'aana dubbisuu ture ji'a ramadaanaa keessa namuutuu salaatul leeylii salaatu ture ji'a ramadaanaa keessa namuutuu zikrii godhuu ture ji'a ramadaanaa keessa namuutuu ilma namaatitti gara ilma namaatitti toltuu dalaguu ture ji'a ramadaanaa keessa obboleeyyan keeka islaamaa namuutuu tawbaa gama rabbii deebi warra tawbaan isaanii qeebalamteef irraa rabbi nu haa godhu ammas akkam yunno waan jahan tana yoo milkaa'uu feetan waan jahan tana narraa qabadhaa obboleeyyan keeka islaamaa masgiidii akkamitti bareeda boo min xaraf ilaa xaraf guutee namuu masgiida amman tana ammoo qalbii jiraachuu taateef qalbii iimaanni isii keessatti guutuu ta'e ija odoon ta'in qalbii isaatitti dubbooyaa keessaa'uu salaatni afur wayyaa ilamman tana masgiida yeroon agaru salaanni afur wayyaa salaata tokko ammoo qalbiitu si booya san salaata subiiti ammallee maaliif guyyaa jahan tana nama rabbiin rahmata godheef soommanatti waan jiru jecha ammallee taffataffiin san mirqaanni xiqqoon takka akka ramadaanaati miti akka ramadaanaan taatu garuu numa jirti garii ammoo nama gaddisiisa halkanuma iidaa sanirraa bar boru iidaa yeroo ja'amtee beekamte guyyaa kamisaatimi wallaahi duruuni walletti bahanii baajaaj karaa kana gubbarratti si gaddisiisan sin ja'a duruu wallee isatti bee awoo dheengadduma nashiidaa itti banuun turre maal taatee boo salaatas iitikaaba akka seene duruun gallakkisee deemeen sin jaabar akka nama ramadaana keessa hidhaa keessa ture namni muslima akkana ta'uu hin qabu obboleeyyan keeka islaamaa allahan jalla jalaalu odoon haasawa kiyya hin jalqabin aayataan qare wa'budu rabbaka hattaa ya'tiyaka alyaqiin nabi muhammadiini sallallahu alaihi wa alihi wasallam akkana jedhe rabbii kee gabbarii jeen hamma yaqiin jechuun almawtu jechuu duuti sitti dhuftutti rabbi kee gabbarii nuti ka gabbarru ji'a ramadaanaa odoon ta'in allah gabbarraa jalla jalaalu malee ji'a ramadaanaa gabbaruun maal jechuu yeroo ramadaanaa masgiida guutee yeroo kaan masgiida keensan onsun maal faayidaa qaba obboleeyyan kiyya ka islaamaa tuni wali'iyaadu billaa sifaa munaafiqaatirraa hin isinin ja'a salaata wanni dura godhuu turre maali salaata amma salaatatti cimu يوم القيامة وبلين كي كإسلاما ورئي بالدا والإياذ بالله يرو الله جل جلاله إسان قافتو وقال تعالى ذكره ما سلككم في سقر مال تتوتو سقر كيستي إسن دربي إسن نك يرو جين قالوا لم نكن من المصلين وني درجان الدنيا رتي نتين كن صلاة هنتره وني درهمتن جدين إساني متن صلاة هنتره غرو إراهن كيف لم تون إسنين جاوب بوليين كي كسلاما
الله جل جلاله صلاة شنن كيسن تيفتان نجي أبليين كي نمني مسلماتيس صلاة شننو إنو مسنبرة دبريتي سنة إسي ولين صلاة شن قفامتي دي صلاني كافرة في مؤمنة تأدام بس تو إسي دان سنين جاو أبليين كي كإسلاما أمز نتي في ربي إدو جل جلال ربي حريرو دان سنجا نمني مؤمنة إفين جو حريرو تنا همرون إسنين جا ورو أبليين كي إسني في الله جدو relationship تيسن أكاج إمتو يوفيتن صلاة كيسن جبيسو قبدني ودو صلاة جبيسني أكامتي حريرون تيسن إمت نمني الله جل جلاله دبجو فدي صلاة تحسينو نمني الله جل جلاله أكا إسان دبتو فدي أمو قرآنها دبسوني سننجا صلاة نتوني نمني صلاة إسا صلاة سببا إني صلاة إسا تكفتين دلوان إساتي الله جل جلاله إراهك أما اللي صدركولي إسا هدودا إسا فأولفودا كأكنا جي حكيم حسني متيدي رسول ربي تني سننجا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله أكرم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ما إسني أديسوي جين سببا وانسن إسن هجتنين الله جل جلاله دلوان تيسن تإسني حقو أما اللي صدر كولي تيسن هدو تإسني ألفودو إسني أديسوي جنان هؤلاء الأطهار الأخيار عليهم من الله رضوان قالوا بلى يا رسول الله إيه يا إرجما الله نو أديس جين قال صلى الله عليه وآله وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط جي وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على النبي إسيتنا إسنا ملكاو يوفيتن الله جل جلاله دلوان تيسن أكا إسني حقو صدر كولي تيسن هدو أكا إسني ألفود يوفيتن إسباغ الوضوء على المكاري وضوء كيسن قوتة راجي على المكاري جبين سرت أكا نجتون ما أنان إسي علماء رحمة الله عليهم رحمة واسعة لما ننجان يروك أبنا لبون وداچو هم فتو يروسن أدوى قوتة وداچون سبب عدلين تي اتسيها كمتو أما اللي صدر كولين تي سبب اتي ألفودمتو يوكا ما أنا لما دا يرو بشان انجر تنانوتي ورد الريدواني بينامي وبليان كي إيه أبو غافة جركانا سنية دتنيمي ربين جركانا سني رايل ربي نجانو هوا زبو إيه أكام ني ولفاتي إيه يروسن ودوء ودأتي قوتة چورا دلوان تيتيتو اتسيدي فما صدر كولي تي هدو الله اتي ألسيكم وكثرة الخطى هدو من تركان فيتي أما سواني دلوان تي نتي نوريس صدر كولي تي نقول نفور إلى المساجد غرى مسجد دني غرى مسجد تركان فيه هدو ميسون دلي توتو اتسيدي سي موبولي سكية كإسلاما صدر كولي تي هدو توتو اتي ألسيفو دما وانتظار الصلاة بعد الصلاة إيغا صلاة تقو صلاة بودان صلاة برا إيغا تودا أما يو مغربا يرو صلاة هندمنا لنجي قدان فذلكم الرباط جيبر سن وان أمان تندبر سنة تنقلون كيساو حريفني سي إيغا صلاة سكا صلاة بودان صلاة برا إيغا تون أكا نما فردوك أبتي إلاتني أكا بيسيني هنچب سنة وسنسن سيفي إساولين أبتيتي حديث برا كيستي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نمني بكا وسناسن إيغو ور جنتاتي جي قاموان إساني ور سني رتي حرام جي إسني في ماتي تيسن قاموان كيسن الله إبدر رتي حرام هاقول نسنين جا نگردني صدركا صلاة أما سنمني صلاة وبليين كي كإسلاما ور جنتاتي ننجا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث متفق عليه أما اللي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غدا إلى المسجد أو راها أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راها جي
namni gara masgidaa ganamfate yookaa galgaleeffate Allahan jalla jalaalu isaa fi qopheessaa jee bar jannata keessatti nuzulan kurfeeffamaadha isaaf kurfeessaa kullamaa gada yeruma cufa inni ganamfate keessatti awraaha yookaa yeruma inni gara masgidaa galgaleeffate keessatti qubsuma isaaf qopheessaa qubsuma jechuun maal jechuudha ni beektanii obboleeyyan kiyya islaamaa maal jechuu nu gargaartanii wallaa isinis sodaatotuma namuutu cal awon nu gargaartanii abbaan muhaadaraa na yaama kurfeeffamaa jechuun maal jechuu nuzula jechuun maal jechuu abbaan muhaadaraa na yaamiin jeen atiitu harka baasa amman tana namuutu geessaa'oo iyyaala amustanya namuutu daayisfooraa qabdanii bar malli maali geessaa'e yeroo daayisfooraan alarraa nutti dhufan akkami guyyaa duraa bar nyaatni adda obboleessoo hani da salaxaan isiitu shamarran teenya eenaa meeqa salaxaa godhan ta abu qayyisirii ta abu dinnichaa ta abu killeeti jira bar tana cufa godha boruntaa isaatis adda guyyaa sadeesaa ammoo waanuma anaa fi ati nyaannu nyaatanii bar eegaa ammoota jamaa seenee jira mokkam jannatni akkanaa miti nyaata arra nyaatte hin nyaattu obboleessoo fi awwa rabbii warra jannataa nu haa godhu hin nyaattuunis hin jaawar nyaata arra nyaatte moo khalli baala gizaay maal taate obboleessoo bismillaahi dhaati hin jiru kurfeeffamaan sani waroo ati dhuftu allahan jalla jalaalu ta itti simatu nyaata arra nyaatte boruu san hin nyaattu obboleessoo maali boo guutuu pastaan saq maal la obboleessoo sani salaata shanan nama masgiida dhufee salaatuufi dura wanni gabrichi yoo malqiyaamaa herragamu obboleeyyan kiyya ke islaama salaata isaatiin isinin jaa yoo salaatni isaa tolte wahayyuu isaa tolee jira yoo salaatni isaa badde ammoo wali'iyaadhu billah wahayyuu isaa baddee jirtiin isinin jaa rasulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع والنسائي في سننه بسند صحيح لغيره رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته دري وني قبرتي هجي إساترا هير رقمو قياك يا مادا كيستي دلقا إساترا صلاة إساتي جي فإن صلحت يو إسين تلتي فقد أفلح وأنجا إن كن ملكاوي جرا نغي بي جرا جي وإن فسدت يو إسين بد أمو فقد خاب وخسر جي إن كن كساري جرا هنغوي جرا ورّا كساري أدون تين ورّا ملكاوي ربي سنا قدو واني درو هير رقمتو صلاتان إسين جا جالو وانكي كسلاما إسين تولان وحيو تولي يو إسين بدي وحيو بدي فائدة هنقبو إيغانا أكسمتي ديمي جي رسول صلى الله عليه وآله وسلم يو صلاتي تي إروتاتي سنة سيلالن سنة راهي صلاة سيقوتن ججو تنافي نمني غم ربي توبا ديبي كشلبي تو ينقبون سنجابر صلاة مفردي قوة صلاة أغري زوري درا أفر زوري بودا أفر أكسي صلاة قبان سننجا جالوان كي غسلاما إسن درا أنا تو كسي صلاة قبان سننجا بكسي بوتي أبليسو صلاة تي غوتو بر غوتو يو إنسلان خشوعة ينقبان خضوعة ينقبان حضورا أتي جراجو يرو إمام تيجي الحمد لله رب العالمين جاء كرو إسي سنجراجو أبليان كي غسلاما موش آية اتجرتو إسي تياد دوتا توني الرومين الرأي الرومين الرأي تا إسيسن يو أكسيتي صلاة فرد الرأي الروتات سنة سلالم زكاة تيتيس أكس سومني كي أكس حجين أكس غرو دري وني غبريچي هرغمو مالي جالوان كي غسلاما صلاة إساتي يو إسين تنتولتي وحيو تولي إسين بنان وحيو بدي جران إسنين جا والإياذ بالله وني يو نتي ملكاو توفيني جاء رمضان بوداس أبوليان كي إسلاما صلاة تينيا هاتي فنون سنينجا كيساو صلاة أسري إشائي في صلاة سبي صلاة وان كنين أبليان كي إسلاما دردرا في
dhiirri salaata gargar adda ba'u salaatawwan kanneen ammaan tana isinii yaameen isiniin ja'a. Dardarrii salaata subii hin salaatu ni beektaa? Mucaan xiqqaan kun ammaan tana yoo salaata subii salaate dhiiraan siin ja'a mucaan xiqqaan kun. Yoo salaata subii ati hin salaanne dardara malee dhiiraa mitiin isiniin ja'a. Dardarri cufaatu dhiiraa miti. Dhiirri cufa ammoo dardaraan isiniin ja'a. Maaliif ni beektaa? Dhiirri yoo intala takka jaalate abbaa isii dhaqee dubbisa. Dardarri ammoo fireendii qabataan isiniin ja'a. Malli baala akkana adda baasi dardaraa fi dhiira. Dardara cufa sibiila kaastee siksibaakeen qaba marreen qaba laa masaakeen obboleessoo. Ati dardara malee dhiiraa mitiin siin ja'a. Dhiirummaan ta'e wanni itti madaalamtu salaata subiitiin isiniin ja'a jaalawwan kiyya islaamaa. Dhiira ta'uu kee yoo if beetu salaata subii waliin akkamii of haalaalluun isiniin ja'a. Takka successful yoo ta'uu feetan afaan nuti jaalannuun salaata teenya haatii fannuun isiniin ja'a jaalawwan kiyya islaamaa. Shananuu isii tana sunnaadhaan haa bareechinuun isiniin ja'a. Namni mu'minaa rileeshnshippii Allah waliin qabu hariiroo Allah waliin qabu jalla jalaalu sababa fadheefin isiniin ja'a. Himmuruun isiniin ja'a. Warra himmurre sanirraa rabbi nu haa godhu. Talammadaa maal qabanii beetanii? Ramadaana keessa maal qabaachuu turre? Qur'aana. Namuutu qur'aana dubbisuu ture Ramadaana keessa. Namuu qur'aana yeroo biraa dhukkeen irratti guutte. Ji'a Ramadaanaa keessa bareedina waan biraati. Yoo ammaan tana saahiboon takka fuudhee dubbisee yoo dadhabee booda kaa'e booda kaanii dhufee kaa'e fudhata. Boodaas kaanii fuudha. Boodaas kaan qur'aanni haaluma bareedarra jira. Gaafa kaan ammaan tana warra sanirraa rabbi nun godhini. Dhukkee qofa quufaan isiniin ja'a jaalawwan kiyya islaamaa. Yeroo ji'ni Ramadaanaa dhuftu yeroo san taffa ja'a. Mu'minni ammoo abadaniin isiniin ja'a. Yeroo cufa qur'aana dubbisa. Milkiin achi keessa jirtii bara. Takka obboleeyyan kiyya ka islaamaa wanni ammaan tana Yahudaan ilmaan jaldeesaatii fi ilmaan booyyee akkanatti nutti dhadheeratanii dhiigni muslimaa rakkisha ta'eef adurree takkaatu gatii nurra qaba. Wanni akkas taaneef waanuma qur'aana keenyaan boonuu dhiisneefin isiniin ja'a bar jaalawwan kiyya islaamaa. Dubbisuu jetta illaa man rahima rabbuk hin jirtuun isiniin ja'a jaalawwan kiyya. Silaa isa kana qabaanne wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru qudsiin sanis harka keenya deebiti wanni nuti feene cufaatu nuufi guutamtiin isiniin ja'a. Maaliif akhlaaqa rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam qur'aanni akka gaariitti nuu ibsa. Warra seenaa warra dabaree waan ammaan tana ta'uu jiru waan fuuldura dhufu san cufa nutti himee bara. Milkiin teenya qur'aanaan isiniin ja'a jaalawwan kiyya islaamaa. Jecha rabbii jalla jalaalu rabbii mamni takka keessa kan jiraanne isaan isiniin ja'a. Yoo namni isaan dubbate dhugaa malee hin dubbatu. Sayfii Allah jalla jalaalu dachii keessatti taate qur'aanaa yoo isii tanaan namni dhaabbate abbaa fade cinqallaatuun noo mutqanaxxan sillatin siin ja'a obboleesso. Nam takka kasi dura dhaabbatu hin jiru. Histii ta'ee ajajja'u malee qur'aana eenyuun faalleessuu danda'a. Manaaxii yoo ta'e malee munaafiqa yoo ta'e malee eenyuun faalleessa. Wanni ammaan tana isinii haasa'u jiru jaalawwan kiyya islaamaa waan takka wanni kiisha kiyyarraa qabee isinii kan nu jiru wayii jirti. Unnooti qur'aanaan isiniin ja'a. Harki tokko haadiin isaa kun harki tokko harka rabbii keessa jira jalla jalaalu. Harki tokko ammoo harka keessan keessa jiraan isiniin ja'a. Namni haada kana qabate wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru haadi kun hincituun isiniin ja'a jaalawwan kiyya islaamaa. Jiruu miskiinummaa jiraachuu maltaa. Barandarra galuu maltaa. Nam tokko akka keetitti gammachuu qabu hin jiru yoo isa kana qabaanneen isiniin ja'a. Isa kana wirdii teenya akka hin dhisne maaliif juuzota akka hin taaneen isiniin ja'a. Wahayyuufuu rakkoo nuti qabnuuf furmaanni keenya qur'aanaan isiniin ja'a. Qur'aana joolleen teenya ta gaafa duraa hishmaa qabdi haadhaa fi abbarraa ni qaanfatti. Ta ammaan tanaa haadhaa fi abbaa isiitiif deebii deebisti bara. Ala dhaabbatee abbaa isaatiif ummaa isaatiif nama deebii deebisuun agarree. Waan qur'aanaan beene furmaanni keenya achi keessa jira. Mee dirree dawaa bareedduu tana isin obboleeyyan kiyya akka khalqiiti akka khalqiinarraan ta'ina ijoollee masgidaawee isiniin jaaladha. Wahayyuunu isin cinaan jiraan isiniin jeebar. Ahaddii tiyya hindiineen isiniin jaa rahmata rabbiitiin mushaan humna qabaadhee ayilii qabaadheetii fi maallaqa qabaadheetii miti bara. Khalqiin gaafa duraa tokko akkanumatti dhadhaatachuu tokko agarree nuti waxaniidhaa maarree waxanummaan ta'e maal goote boosiif waxii nyaadhu isiniin jehuuti. Maal sii goote?
hin agartu dirree dawaa keessa riisarchiin godhee baraan jaalowwan kiyya ka islaamaa gaafa duraa ummaa fi baabaan I love you waliin jechuun hin jirtu naaffaqshiin hin jirtu ammaan tana ammoo akkas waliin jechaa bakka san dheeyxanii sabri na gargaare gaafoo bakka mahkamaa san maal jettanii firdi beetiidha firdi beetii muslima walihii kun agarre azzakumullah muslima walihii kun agarre amatatti walihii kun jiraa bar furmaanni saniitis jaalowwan kiyya ka islaamaa qur'aanaan isinin jedha aboo akkaataa jaarsaa fi jaartiin itti wal jiratu qur'aanni ciree ibsee bar ciree akkamitti wajji jiraachuu qabdaa jaartii ta'e namaa waliin Allah waliin dura jalla jalaalu akkamii jiraachuu qabdu rasuula waliin sallallahu alaihi wa alihi wasallam qur'aanaan isinin jedha rakkoo teenya furmaatni qur'aanaa amman tana jaalowwan kiyya ka islaamaa waan ajaa'iba ani beeki an hujii manaati jedha wadheetin dhufa isin na beeytanii miti wal beenaami warra gaaddisa arshi jala wajjitaa rabbiin waa godhuun isin jedha an amman tana masgiida haaji daawweetin dhufee da'awaa godha jeen dhufne beek an baadimmettiin deema jeetuma matarayyasti ya qabadhee dhufee isin jedha baras wallahi isin jedha alli baalik izay baadimmettiin deema jeetuma matarayyasti ya qabadhee dhufu yoo amman tana lalte karaa baadiyyaa kana yoo deemtanii laltan jaarsi yoo jaartii lammadaa itti fuudhe dawaa itti gootii hin agarre asuuni jirtii bar obboleeyyan kiyya ka islaamaa jaarsa jaartii isaatii fi ilmaan isatti sirrii itti godheetu jira yoon isin hin jeekam jetta qur'aana yoo qabaatte waliin beeytu woon isin jeekam jettan qur'aana waliin beeytu ka akkana jee anaa miti bar ana miskiin ana maa indi sheekh habibi رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن لحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا القرآن قرآن قرأ فإنه إنكن يأتي يوم القيامة قيا قياما ندفا شفيعا حال مغنتسينا تهي ندفا لأصحابه والرئيس قرئيف أي بمعنى والرئيس تهجته فيه إيغنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا سورة البقرة سورة بقراتي في سورة الآل إمران قرآجي نمني كيساو أبليين كإسلاما سورة البقرة قرأوا إسنتم من كيسان كيستي بركة آجي غاري ترتو تاتجيشو أفان كينيام بركة جيشو نباليين كي إسلاما بركة وان أغرمتو متبر مال كيست هوري تيسان كيستي بركة أباليين كي إسلاما إلمان كيسان كيستي بركة توكو إلمان شنكبا يو يامين هن أواتو أتي أمو غرباتا وقبك أبدا يو إسا يامتي لبيك بابا لبيك ماما مالين إسنيقود بركة دا هوري تيسان كيستي بركة إني مالك إني كبو مالك قدّا دموز قدّا نياتا غرو جالوان كيا كإسلاما قويا كودا شن كيستي هوري إسافي تيتي لكي سينا أتي أمو مالك منكرا إفرا كفلتي جارتي تيتي شافا وجتي نياتني سيبي سيكي سين سنجابر أنا كان سنجي وانكي يكنين سيكن نجرون سينين سنجا إنيو جي الرجال خلقيتين سنجا صلى الله عليه وآله وسلم نمني سورة البقرة ديسه حسرة شينا اتتاتي أما اللي جالوان كيه كإسلاما نمني نيتين فلا نمت قوتوزن هندن دي سوج جالوان كيه الله أكبر انجتني مساكين ولك أو يغلي بالك سيري تدلي دوسان اللين هندن دي سو أبليان كيه كإسلاما الراولي أكا آدا قد النمال ولين جنة سورة البقرة تربانت سورة البقرة انكرا تربان جرت أكنا يتون بمعنى قرآن تربانت نما ختمو يوتاتي تربان جروغا إسين سيروفت أما استكا نسيها جالالله تنين إسنيكا نمال سيدن نبيتا يرو سورة البقرة قرأو جلق أبدن جالو وانكي كإسلاما هندابنان جوزلم سدت هندابين فتئنين إسنين جا في أماس ربين إسني لافزة قويا ختمة أما أنتنا أدوما ديم تجرتو جوزة لما سيحف سورة الملك جرت أرانتنا نينك أرأيو جد سلكي تيسن إسوچ رو أفقودا أنا أكا أمتا مساكينا سنيس موبايل راهين قرئنا إسني ننجو تكغاف تكو مسجد آلياني رو في خلي بالك إزاي موبايل راه قرآن قرئنا ننجي أبو هذا من أين جاء هذا
jiidu arabii baanii wasiiloo jee huna isaa dhufe qallifa qura'aanuma qaraa jechuu dhiisee mobaayilii irraa qura'aanan qara'inaan maal jechuu inuma silaa fatwaan isii tajirtu maal ni beekta keessaawuu shamara ammaan tanaa xurii laguutu pireediitutti dhufaa miti qura'aana mobaayiliin qara'uu ni dandeessiga alhamdulillaahi rabbil aalamiin jechuu qabna malee unnooti bargisee ulamaa ijalan teenye fatwaa hin jirre namaa ganni taan siin jaabar hoggu takkatti yeroo khatamaa qabdu san khatami hin dhiisiniin siin jaa faayidaa guddoo qabdi ni garta wallaahi alladhii laa ilaaha gayru humna ati qabdu ibaadarrattii fi nashaata ati qabdu jarraba waan namni isin hin jiru ifirra fidaan isin hin jaa tasaahira isinit daleedu san illeen hin dandeessuun isin hin jaa obboleeyyan kiyya islaamaa suuratul baqaraa fudhachuun hifziidhaan taatus qaraatiin taatus akka waliin jenne torbaanitti yoo torbaanitti hin danda'amne guyyaa 15tti yoo guyyaa 15tti hin danda'amne guyyaa 21tti yoo akkas hin dandeenye baatirraa odoo suuratul baqaraa hin qaraane akka isinirra hin dabarreen isin hin jaalowwan kiyya islaamaa isii tana fudhachuun hifziin taatu qaraatiin taatu ma'anaa isiitiin taatu barakaadha ka akkana je irra caalaa khalqiitiin isin hin jaa salawaatullaahi wasalaamu alayhi manatti illee yoo qara'uu hin beeknellee ni jiraa miti wallee fi waan hin jirre baruu dhiisne isiisan haa dhaggeeffannuu jaarsaa fi jaartillee yoo taate